URL lessons. Yeah. माननीय अध्यक्ष महोदय, अहं विशेष दीक्षांत समारोह शुभारंभस्य अनुमतिं कामये। मान्याः, विशेष दीक्षांत समारोह प्रारभ्यते। मंगलाचरण भोग भाषायां उनके
अमितरुचिशिरस्थं पद्मपत्रायताक्षं दुरितकृतविनाशं मोहमायाहिताक्षम् अमितरुचिशिरस्थं पद्मपत्रायताक्षं दुरितकृतविनाशं मोहमायाहिताक्षम् करपितकनकाब्जं लोकपालकिकदक्षम् प्रणमितशिरसाहं नौमि तं लोकनाथं नौमि तं लोकनाथं नौमि तं लोकनाथम् सरसिजकृतवासं दूरकन्दर्पपाशं सुरनरतनुजाशं पूर्णचन्द्रप्रकाशम् सरसिजकृतवासं दूरकन्दर्पपाशं सुरनरतनुजाशं पूर्णचन्द्रप्रकाशम् सुकृतजनविलासं कोटिसूर्यावभासं प्रणमितशिरसाहं नौमि तं लोकनाथं नौमि तं लोकनाथं नौमि तं लोकनाथम् उर्वशी विदितनादं मोचिताशेषरागं भवजलधि विभागं मोक्षसौख्यैकमार्गम् प्रतपितकनकाङ्गं बोधिबोधैकरागं प्रणमितशिरसाहं नौमि तं लोकनाथं नौमि तं लोकनाथं नौमि तं
金融统合将军辛部，王部是参加军械民政总结论。केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थानस्य विद्यापरिषदा आयोज्यमानेऽस्मिन् विशेषदीक्षान्तसमारोहे स्वनाम धन्येभ्यः परमपावन चतुर्दश दलाई लामा भदन्त श्री तेन्जिंग ग्यात्सो महाभागेभ्यः वाचस्पति इति सम्मानोपाधिं समर्पयितुं विशेषरूपेण वयं इह सर्वे समवेताः स्मः। 我们方面做天啊，金融统合将军节用他们的情况，为中央就是个股票，刚给新旧的这个国家上面股份的贷，王部是参加新旧多了工业产地，新人开发的商业基金发展了，这个先看不到。माननीय अध्यक्ष महोदय जिनेन्द्र सर्वज्ञ महावलोकिते स्वराणां निर्माण कायावलौ समवतीर्णानां परम पावन चतुर्दश श्री दलाई लामा महाभागानां अनुत्तर ज्ञानचर्यायाम् अनुत्तर कर्मावतारे च समादरं विधातुं तेभ्यः वाचस्पति इति सम्मानोपाधिम् उपहर्तुं शिक्षा संस्थानस्य अस्य विद्यापरिषदा सर्वसम्मत्या निर्णयः अधिगृहीतः। तदनन्तरं ते आमन्त्रणम् अस्माकम् अङ्गीकृत्य साम्प्रतं संस्थानप्राङ्गणे समुपस्थिताः सन्ति इति अस्माकं सर्वेषां महत् सौभाग्यम्।将不仅注重培养与职业实践所的中，该路有经多么突出点的出色东西了，让民族就是大点上更往在做了错的，原来他那3%，咱们该路逐渐的心理就是进步。这是高层的前往国家制度，一些他们的先是当中在了，我们饮食开发等等类。全年天路南昌的就是因为我养大的些人，劳动加上他们的领导不是你的工作的责任制度，我做到了。有些农民在那放弃上班打的三线，当中就是通过的今年今年就是上午的就是这个不是怎么不行，我在江温城在那经济下水了，最高的结果他们这个我说就是山上面这些。俺们意识，让我们给的也错，我们实际上就是将接近面啊，把那些我们去决定的，关键农庄某个地方在就是会有我们的这面啊，为了保有政府那些小农结合中的在忙的，赶紧具备建立民主他们合不在，咸阳当地最重视，到山地自己不只我跟我起光地上会咱们这个用的他们的反映的。就这种在南地方所说，800里的小都会充满这种给银行报纸面上我管，结果他那跟主来带学生人士的深入消费现在人民消费加上800里公布管理学生对用户高起这个有限制大于是人民上的嘛是800里这个现在1万的也是有点冲击自己最大的这么在加到一个的用家不在用到10%以上差不多，完了呢，这就指定那些多少人的能力去提高，每几个人每几年往哪说，其实咱们的中了我们下东西，来了我们同志给的一定是偏低的，咱们有时候怎么想起来，这么多的些同志，我们是这些讲话能力，作为人他们说的，他就在。现在在用生产这件事情，咱们是的，这个这方面在我分析通常让我努力这个不管是你们，对主要来讲，咱们不向往的是这个呢，多久或者每个月来啥，搞的这个问题，这个问题他们那些政府说出来，那就是来我们一定是
发挥优势提供它的力量性，当地具体提供希望比较高的两面体现，有第一能这个上主嘛是两大的经济的东西，来往对推动网络加高天主市场的从加高的交通资源，我说做主要公交当地是产地的居民的节省的公共性，健康起的交通的都市的在的各领就是将个客户当中，我说将军这样每天的东西可能呢。跟人的拜访不错了，马国我这些参加的深圳，多了公家当地关于农业的是。परम पावन चतुर्दश दलाई लामा महाभागा उपाध्याय पादा श्री शासन धर्म मित्रा अत्यल्प एव वयसि त्रयोदश दलाई लामा महोदयाना निर्माण काय रूपेण अस्य विख्याता शैशव एव प्रव्रज्यां उदरीकृत्य कौमार्ये च अनेकेषां प्रकाण्डसंहितानां परम सिद्धानां च बाल पद्मानि निषेवमाणैः एवि ज्ञानत्रय संबद्धात् सूत्र शास्त्र तंत्रादि आध्यात्मिक शब्द शिल्प चिकित्सादिषु लौकिकेषु विद्यासु श्रवणेन चिन्तया भावनया च नैपुण्यं समुपार्जितम् अध्ययनानन्तरं भोटदेशे विस्तृतानां त्रयाणां महाविहाराणां अगणित विद्वदग्रेसराणां परिसरि सामान्य विद्यार्थी परीक्षां समुत्तीर्य लहरंपा एवि ऐसे लहरंपा इत्युपाधि समधिगता आयुषो 20तमे वर्षे विहित भिक्षु संख्याके संघे उपाध्याय आचार्य महास्थविराणां सान्निध्ये उपसंपदां गृहीत्वा स्थगित उपाधिवत् विनयस्य क्षुद्रानुक्षुद्र नियमान् परिपालयन्तो विनयधर भिक्षु रूपेण लक्षण संपन्नेभ्यः सिद्ध वज्राचार्येभ्यः तंत्राभिषेकं संप्राप्य तत्संबद्धान् समस्त समय संवरादीन् परिपालयन्तो विद्याधर रूपेण च इमे सुप्रतिष्ठिता अभूवन्। दलाई लामा संस्थया निर्वोढव्यानि समस्त लौकिक दायित्वानि निर्वहद्भिः एवि न केवलम् आत्मनः अध्ययन चिन्तनादि सातत्यमेव परिरक्षितम् अपितु गणनातीता विनेय जनाः अपि सूत्र तंत्रादि समस्त विद्योपदेशैः सुभाषिनीकृताः तंत्राभिषेकं च प्रदाय तन्मार्गे समवरोपिताः। भोटदेशेऽपि लुप्तप्रायेण कालचक्र शासनम् एवि असकृत् अभिषेकं व्याख्यानादिकं च प्रदाय पुनरुज्जीवितम्। तदनु न केवलं भारते अपितु पश्चिमादेशेष्वपि अनेकधा कालचक्र गुह्य समाज चक्र संवरादि प्रमुख तंत्राणाम् अभिषेकादिकं कृत्वा अनेके विश्वजनाः एतत् महोपकृताः। 1969-19 ईसवीय संवत्सरे घोरदेशात् भारतम् आगत्य विविधासु प्रतिकूल परिस्थितिष्वपि एवि समस्तस्य जगतः कल्याणहेतोः अध्यात्म विद्या संबन्धे किं नाम सत्यं न निरूढम्। भारतमेव आत्मनो धार्मिकं सांस्कृतिकं च केन्द्रं विधाय न केवलं भोटीयाः अपितु अशेष भारतीयाः विशेषतः सीमांत हिमालय क्षेत्रवासिनो विनेयजनाः स्वकीयैः उपदेशामृत वचोभिः कृतं आप्यायिताः। तथैव भारतवर्षे बौद्ध संस्कृते पुनर्जागरणाय प्रादुर्भूतः प्रातःमङ्गलध्वनिः। विविधेषु महत्वपूर्णेषु कार्यजातेषु अत्यन्तं व्यस्ताः अपि इमे बौद्ध सिद्धांत सार, बौद्ध धर्म परिचय, मेरा देश मेरे देशवासी इत्यादि अनेकान् सुगंभीरान् विचारपूर्णांश्च ग्रन्थान् प्रणीतवन्तः। विगतेभ्यः प्रायशः 30 वर्षेभ्यः लोकहिताय लोकसुखाय च विश्वस्य अखिलस्य अनेकेषु देशेषु चारिकां कृत्वा तथागतस्य
सम्यक् सम्बुद्धस्य मैत्री करुणा अहिंसादि मानवीय मूल्यानि संप्रसार्य नूतनां सांस्कृतिक चेतनां लोके समुन्मील्य अभिनवस्य संतुलित विश्वस्य निर्माणाय विश्वशान्तये च तथा एतत् प्रयासाः एव न ज्ञायन्ते। स्वातन्त्र्यं हि मानवानां जन्मसिद्धो मौलिकः अधिकारः। तदर्थमपि एभिः विश्वस्य पराधीनाः जनाः प्राणातिपाताद्य कुशल कर्मभ्यः सुतरां सततं विनिवार्यन्ते सम्प्रेर्यन्ते च स्वार्थत्यागगतये अहिंसायाम् उपायान् अवलम्बितुं सततम्। आध्यात्मिक मूल्यानां लौकिक जीवने सामाजिक व्यवस्था समवतारां विधाय यत् एभिः विश्वशान्तये पर्यावरण विशुद्धये महत् अद्भुतं समनुष्ठितं तदर्थम् इमे नोबेल पुरस्कार समित्या सर्वोच्चे विश्व शान्ति नोबेल पुरस्कारेण सगौरवं सम्मानिता। एतेषां सम्माननं नूनं मानवप्रेम्णः आध्यात्मिक मूल्यानां च सम्माननम्। भारत-भूतदेशयोः संस्कृतिस्तावत् अभिन्नैव। बुद्धविचार प्रभाविता सा महनीया संस्कृतिः कैश्चित् कारणैः भारते विलोपम् आगता, किन्तु भूतदेशे पालं चतुर्दश दलाई लामा महाभागेभ्यः शिक्षा संस्थानस्य अस्य वाचस्पतिः सम्मानोपाधिम् उपायने करोमि। अधिकरोमि च इदं लाक्षणिकं प्रमाणपत्रं परिधानं च आजीवनं धारयितुम्। En het terug van zijn van ja, samen met de Israëli
별것에 제가 더 나와 40만 원 전에 그대로 나와네. 옛날에 잘았는데 요즘 한 시간이 하나하고 조금 개론 그 시대에 하는 것이 잘되기가 해요. 근데 그동안 드네야 가서 이렇게 떠내가 묻히셨는데 그냥 하는 게 시작이네. 근데 이것이 하는 시작이면 하나 더 스타트가 또한 미리 가서 지도 잘 하라고 치중해 놓으신 데가 유시해야 돼요. 근데 간단히 주의시도 근데 야간에 제가 옛날에 살았으면도 나는 또 이제 나중에 단위 사번이고 예전에 피시를 시작했다는 말도 피시잖아요. 그래서 이게 저번에 뭐지 다른 연구를 했습니다. 그런데 일단 결국은 나와야 싸우는 그 사실이라는 때문에 또 약을 캐내 다시 인망주 수에서 우리도 비표가 되죠. 그래서 아니 다들 좀 시도했습니다. 대단체들이 품질이 이거 생각하는 양안이 양식 정규에서 보이는데 양식 느낌이 나는 뜻이라고 가지 눈에 되게 안에 내셔는 거지 나왔어요. 이나야 지금 소소정이 일단 미리 공시 사양하다 정하다 그대에게 주고 안에 일베들이 나는 그런 일이 딱 시시원스네요. 시시원스네요. 그대가 나가지 그것을 찾고 딱 일찍이 그 과정에서 이럴 때 가서 나중에 또 나를 찍어야 그냥 말 종종 가네. 이래서 나를 거야. 예신이 나도 그냥 이런 거지. 잘 생각해요. 얘네가 고초중간에 지금 레벨 사고 싶다. 다시 기회를 주지. 세모가 나오지 되는 일찍이 나네. 또 예신이 주식적인 하는 거 가게가게 있으니까 핵심을 주다. 또 그 자식 생각이. 근데 그걸 안 되는 사람이 남의 야간 캐래 이제 나라에서 불가마 시에서 그래서 아직 그 안에 같이 못 수익에서 지금 우리 사고 또 남들이 그런 지나리 초상으로 왔어요. 제가 수익 사고에 시작. 물론 지하가 최근 시에서 그러나 시에서 그래도 그걸 많이 내서 영어로 무슨 하나씩 항상 지하가 유리하는 나를 같이 하시는 거예요. 뭐 리뷰가 있는데 또 가는 소문이지만 틀리죠. 싸움. 나 섬도죠. 형. 나 골도죠. 토성도. 나 땅은 초상으로 소문이지. 토성으로 야마도 산지 나 내셨대. 리뷰 받다. 다다 이제 너무 중요하게 해서 무식한다. 네. 또 시대에 좋아하는데 충분간에서 무언인식에 근데 무언인식에 직시로 숨지시 그것을 끌고보다 유도를 깨지 이런 것들이 나는 그렇게 해서 계속 나오는 거지. 레벨 차이에 시에서 싸움을 시에서 나왔어요. 그 유기는 자는 이유를 내진나고 깡에 들을까지 판단이 되는 거다. 다시 민도에 다른 내신이 깡에 들으시면 되나요? 그들이 힘을 싸우시. 나, 그 깡에 동맹시 아니야, 편도. 내신이 되기 때문에, 딱 들으시기 때문에. 그럼이 되셨기 소설 내진나고 판단이 되는 게 얘기가 소설이 아무것도 안 해, 시작해가지고. 내가 말은 나는 여러 가지 좀 수준이 상부지 그리고 또 뭐좀 수준이 돼야 돼. 딱 다른 집들 괜찮아
강화역 있잖아요. 내주 대화에 소수 민이 첫 분야 가리는 나 남주 빼야 그거 기대가 있잖아요. 나는 내가 이야기를 하네. 또 소수 민이 싸워 소수 민이 부수를 얘기해. 싸워 소수 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 넘는这个있잖아요. 아주 자연스러운 다음에 내가 또 가요 수가 있으나 소수 미리 공시가 계속 그리 지지. 얘가 엔지 공유 시험을 쳐서 네, 그것이 우리에서 만들어 난데 무슨 주입니다. 그게 몇시 우리 관계 지하는 우리 관계 편이야. 근데 이 말하는 수학중에 소수 미리 나왔던 때这个中枢里下两个写了第一，소수 미리 캐벤지 그다음 배를写了이 첫째 누가 나가게 들어가서 다 대충대에 같이 남들을 생활을 생각해서 그래서 뭐 굳이 신의 야마를 또 싸워야 지금 찾아가요. 근데 이게 그다음에 앞전에서 주시 아주 그러면 야게 만만 체세를 의미해 여기가 송조당에 체세 때 야하게 지금 아무 야가 정규이다. 그다음에 풀로 먹을 줄에 있다가 여기에 야만 신야시 때 다자 그다음에 그다음 거기다 야 진하고 유익다 야하니까 아주 이런 것이 아주 쉬서 다들 다 그것이 그래서 야하고 나오니까 자 근데 이제 나중에 그러면 강에 그냥 친구지 뭐하냐 아주 미리 가라앉은 책 대사를 하세요. 되게 해서 느끼는 아니라 내일 영화에서 더를 때리는 소스 별들이 시험생들도 소스들이 구시생들도 완전 미리야 일단 싸움을 쳤었지만 미리자는 부탁주시는데 근데 소스들이 니은이 미신나가야 직선 파악을 시다 직선 좌마라지 나지 배행시 쓰는 인도 중요한 거 폐기하고 마세요. 지금 전국에 비가야 너 니이 단세에 달라네 달라서 그 달라는 메시지 체제를 딱 들려주시는 거예요. 자 근데 지금 말하면서 다시 소스 뭐냐 중류 시행이 지금 차상이 보통 제가 사는 소스들이 체제를 막아서 이 수들이 아주 다시 오지가 그 교수들의 시간이 아주 최신 그 전국에 가거라 뭐네 미국이스자가 싸우던 남들 싸우지 미국 싸우지 아주 되게 뜨뜻하게 야 나만 그래서 그 미국이 있잖아요 아주 대학인데 이 참에 가장 많은 취업 중국 비즈니스에 뛰는 감들이 아주 때문에 소소 최실 아직 매주보다 베이스까지 쌍을 하는 신제 아주 카메라 쓰면 탐색쓰기야 쓰면 탐색해야지 많은 게 있거든요. 카이오 아이오 쓰면 탐색하는 사실이 아주 카오스야 카이오 아이오 우리는 비를 하고 이 남자의 정말 탐색하고 싶다. 이는 태어나서 미남주 유지기다. 남주 유지셔서다. 남주 유지셔서 와우니 맞아. 그리고 이전에 그런데 다시 전에 싸우고 이렇게 미리 셔츠 슈 아주 공식이 직선 전들이 나와요. 이번에 칸 생시 시와까지 칸 시에 뭐냐 하면 다시 한번 시스야 지금 가서 주시가 지금 주시가 다시 하나 둘 판에 아주 미 따라가다 미 너무 잘하는 그 동피야지 그래 남사가 좀 뜻해야 돼. 따라와 주요 일을 때문에 다시 남주의를
이런 굉장히 선들다, 떠들다, 미치다, 싸우지, 싸우지 치거나 완전히 그런 일이 있으시고 그런 일이 계속 저번에 아니라 그 롱게 타워를 롱게 나가니까 요만한 치는 거 나도 소소로 롱게 나가니까 하나도 상당히 소리하고 또 되게 친선 당선 제일 더 대대로 투셔시 친한 경험이 하나는 옛날에 가장 저분이 보면 친시월 맞아 다른 사람 제가 소소를 미리 체류에 들었더니 뭐냐 싸우고 얼마나 싫었지. 대한 경기를 정도 나라는 이 수분제를 타면 아주 털을 던져 맞아 대한 다시 시선 나고 째 무슨 법을 삼으려 대대치를 차고 와 근데 이제 근데 일단 나는 미국 관련 로스도 시대제야 또 처음 뭐지 네 때 나는 별 일이야 전부이 찔 다시 미국 사람 뜻하고 남수시 때야니 해지 차인지 해지 만들어 나가서 좀 시작해. 그래서 내일이 아주 지르게 양도 시행 제도가 때문에 개인 처부주의가 있다. 이런 처부주의가 있지. 배워야 된다. 나 그래야 되지. 시행령 공부 싶다. 내일 상황이 있으면 잘 죄송합니다. 뭐냐 진짜 별일이 의리에 너무 내가 아니라 까는 너무 지쳐야 것도야 나는 별일이 사람들이 그냥 맞춰지 나는 경험이 나는 내가 지금 너무 이렇게 나가 내가 미인이다 지금 따야 직수하는 게 나 지금 원유 시장이나 담배를 던진 세력에서 제약이 왕수지는 먹을 그거리 왜 시작해 지금 넣어주나 넣어주는 거고 주주나 나도 별들이 얼마나 정리가 하는 계획들을 찍잖아 대략 유기매를 찍다 대략 파사를 싸고 찍잖아 하는 정리가 통해서 나는 너무 지쳐요 다자 제주도 우리 결국 제주도 고주난 데 있잖아요 그래가지고 민이 원유시야 민이야 그다지 그 세계 지하를 타는 정신 노를 시작이다 노를 시작이 왜 생시에 단자를 진지 그래서 나도 내가 민노서 떠주고 먹듯이 그래서 나의시 무지시 마음을 먹거든요 자 근데 나도 로스 시주시는 거야 미국식 딸 채수시키 미국식 비싼다 째 정리가 아니라 그래서 나도 그런 것이 빼셔야지 다자 찍잖아 이면에 인하여 싹을 전부 준비했었지 다도 먹어봐야 뭐냐 진짜 싹을 먹을지 괜히 싹을 찍잖아 그래 절대할 수 있어요 아마 두시 그러셨어 योगम सारनाथ संस्थस्य केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थानस्य एनास्य मानवे वाचस्पति इत्युपाधिना सभाजितोऽयं जनः यदा आसं शिशुः अनुसरन्ति स्म बोधे स्माकम् अध्ययनसरणिः नालन्दा विश्वविद्यालय सदृश शिक्षा केन्द्रेषु प्रवर्तमानां भारतीयपद्धतिः बहुनाम अध्यात्म गुरुणां अनुकंपावशात् तयैव रीत्या मयापि प्रमुखा बौद्ध ग्रंथा अधीता भौतीय प्राक्तन कादंबा गुरु परंपरा समागतः श्रवण चिंता भावनानां आग्रह निर्मुक्तः अभ्यासः एव आसीत् अस्माभिः उदरीकृतः तात्पर्यार्थः स्वयं यत् अस्माभिः अध्ययन श्रवण भावनाभिरधिगतं तच्चित्त संततौ संपूरितं यथाशक्ति व्यवहारेऽपि समाचरितम् धर्मोपदेशाचरण समन्वयानुगामिनी एषा हि आर्य परंपरा
यत्रातिवासितं मे वयः पंचपञ्चाशद्वर्षीयोऽहं जातः सम्प्रति अमीषु कालेषु स्वजीवनस्य अतिसुदुर्वहेषु विमूढकालेषु च दिनेषु तदेव आसीत् मम चित्तशान्ते वीर्यस्य च उदात्तं प्रेरणास्रोतः यदधीतं यच्चाभ्यस्तं मया तदध्ययनास्कृतं ममानुभवः एव एतत् प्रमाणम्। सम्प्रति जगच्छरीरूपेण स्वीक्रियमाणे हिमवती भोटदेशे अधीयमाना मुख्यामुख्यविषया आर्यदेशे भारते एव समुद्भूता। बौद्धसिद्धान्तातिरिक्तम् आयुर्वेद ज्योतिष्काव्यकलादयोः तत्र सन्निहिता आसन्। भारतात् अधिगृहीताश्च ते स्वयं भोटे संवर्धिता विकासं जानीता। अतो निर्विवादमिदं यत् बुद्धिधार्या भोट संस्कृति परंपरा भारतात् एव प्रभवन्ति। अत्यर्वाचीने समये अकल्पनीयेन दुर्विपाकेन कवलीकृतः अस्माकं देशो भोटः। यतः शतसहस्राधिकाः भोटीयाः मया सार्धं स्वजन्मभूमे पलायिताः सन्तः अधुना निर्वासितं जीवितं वहन्ति। तेषु अधिसंख्यकाः भारते एव वसन्ति। अनेन हि प्राप्तोऽयं क्षणः अस्माभिः रक्षितुं रत्नसन्निधां तां विद्याध्यात्मिकाभ्यास परम्परां या पूर्वं भारतीयाचार्यचरणेभ्यः सम्प्राप्य भोटे अस्माभिः बहुवर्षशतानि आप्राणिता। रक्षद्भिः प्रत्यावर्तयद्भिश्च तद्बहुमूल्यं रत्नं तत्समुचितेभ्यः स्वत्वाधिकारिभ्यः अस्माभिः भोटीयैः तदुत्तरदायित्वं पूर्णतो निर्यूढम्। सम्प्रति भवत्कृते अवशिष्यते इदं यत् कथं तन्निर्वहन्ति अत्र भवन्तः। विंशशताब्द्याम् अस्मिन् जगति सततं विलोक्यते तराम् अस्माभिः अतीव जनवैविध्यं भिन्नाश्च तदनुभवाः। एकत्र संगृहीतेषु स्वानुभवैः सह तुलितेषु च इदं स्फुटं प्रतिभाति यत् समुचितशान्त्या प्रसन्नतया च उत्कटं जीवितुं समीहामहे वयं। तत्साधनाय स्वातन्त्र्यं प्रजातन्त्रं च प्रमुखकरणम्। नायं केवलं मधुरसंलापविषयः यतो हि मानवसमाजोत्थानाय तत्र शान्तिसौख्यप्रभवाय च स्वातन्त्र्य प्रजातन्त्रे अतीव महत्वपूर्णे स्तः। एवमस्ति इदानीम् एकः उद्रेकः शान्तिस्वातन्त्र्य प्रजातन्त्र कृते यः सर्वत्र अहरः प्रवर्धमानो विलोक्यते। तन्मूले विराजते क्रोधहिंसा विरहितो विलासः यतः समुद्रवन्ति प्रेम करुणा सदृशाः गुणाः अतिशय स्फुटा आभन्ति सर्व एवैते। अपि च इदमपि स्पष्टीभवति यत् केवलो बाह्यविकासो न क्षमः चित्तशान्तिमानेतुम्। इयमेषा शताब्दी यत्र जनाः आन्तर्विज्ञानार्थये अवधानम् अधिकतरं दातुं यतन्ते। स हि चेतसो अनुसन्धानस्य उत्थानस्य च मार्गः स्वकीयया अनुभूत्या अस्माभिः अवाप्तः स बिन्दुः यत्र चित्तधर्माणां महत्त्वम् अर्थांश कृते दीयतेव ध्यानम्। अतोऽहं मन्ये यत् सामान्यतया प्राक्तनैः विशेषतया च भारतीयैः विद्वद्भिः चित्तस्य तत्कर्मणां च या व्याख्या समुपस्थापिता अद्यापि सा प्रासंगिकी मूल्यवती च भवति। अत्र देशेऽस्मिन् वर्तते आर्थिकस्य भौतिकस्य च प्रगतेः कालः। सत्यं चैतत् यत् बाह्याभ्युन्नतिं विना मानवसमाजो नैकसमस्याभिर्युध्यति। असंशयं तस्मात् आवश्यकमिदं बाह्याभ्युन्नत्युपरि बलाधानं। किन्तु युगपदेव महत्त्वपूर्णमस्ति तद्विज्ञानसंरक्षणं यत् चित्तेन आभ्यन्तरोत्थानेन च सम्बद्धम्। येषां च कृते सुदूरभूतकालतो भारतीयाः परम्पराः समुत्तिष्ठन्ते।
भौतिक विकासस्य आन्तरस्य च चित्ताभ्युत्थानस्य द्वयोरपि समन्वयः सुतकस्य तदा सुरक्षिता स्युः प्राचीनभारतीयपरम्पराणां वैशेषिका गुणाः सममेव नूनं जनस्य परिवारस्य समाजस्य अन्ततः स्वयं राष्ट्रस्य च कृते शान्ति मैत्री स्थायी विश्रान्त समाजावहश्च भविष्यति एभ्यश्च कारयेभ्यः सर्व एवात्र समवेता विद्वांसः प्रार्थन्ते तत्र मया यत्ते अविरतप्रयासं कुर्युः तस्य समाजस्य संस्थापनार्थं यस्य भूतयः सन्तु करुणा प्रेम मैत्री वासिता स्वकीयावदानार्थे समर्पितोऽहं यथाशक्ति परसेवार्थे यथोक्तं हि परमाचार्येण शान्तिदेवेन स्वकीये बोधिसत्वचर्यावकाले आकाशस्य स्थितिर्यावत् यावत् जगतः स्थितिः तावन् मम स्थितिर्भूयात् जगद्दुःखान् निघ्नता एवमेव अहमपि स्वयं कामये प्रतिजाने च यथाशक्ति एतत् व्यवहाराय भवतु सर्वमङ्गलम् माननीय अध्यक्ष महोदय अहम विशेष दीक्षांत समारोहस्य समापनाय अनुमति कामये विशेष दीक्षांत समारोहस्य विसर्जनं क्रियते संदर्भेय लवतर्षन्ते कार्मिकशवः जगत्तुज्ञातुत्रे अदन्तिरं दव्यज्ञान दीयते दरिं लोटुष्य जिनाया सतत विषमकशा नेगाने सुंगी कितर सुंगी संस्कृति रोशन हुई अब जैसे कि घोषणा हुई है कि हमारे दीक्षांत विशेष दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ है अब इसके उपरांत एक लघु अब इसके उपरांत धर्मशाला से स्थित
परमात्मा तेलंगाना जी के धर्म एवं संस्कृति विभाग की ओर से श्री गौतम निशी से केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थान के लिए अभिनंदन पत्र भेंट करेंगे। 确的这个书呢，主要是笔记型的，其实他说拉的呢是个引导他们，实际是根据来个到最农场做回来的呢，对讲理解是多而已。他们根据我的那里，现在咱做农业的，暂时有的，而且大家通了让这里对的，咱们能现在都属于，对，假如现在是中的了。 这上面我把两个起来，就是我们这个是不错的，前面讲的，将来中的对着那完的，让兄弟我们可以就是多么我们看内心，就是这种不就是任何三种在于，我们心里面我在工作上班的过去，中间写的，然后大家讨论起来，资助的这个，他从这么积极那个来上来。 행시나 연예 지지가 다시 대지 최대 업민과 지속 단계의 요구를 무시 중요해. 다음 계획은 세 번째 대중의 시각 변화가 진행 예정 제기도 지금 차례 사회 수용사 최대 법률이 공동체의 내일 계획 영화 생각을 연수해 주제 교정 실용 필요에 관련된 실제로 고조 나와서 제 규제와 according to Indian tradition, today begins a holy season, the beginning of God. And we are quite blessed this morning by having the darshan of so holy a person and listening to some great words of admonition, advice and teaching. We are very grateful to you, Your Holiness, for condescending to accepting our invitation, for gracing this hall with your presence, and for personally taking from us this dignity which we have offered. We are very grateful to you. We feel that it is not we who are honoring you, but you who are honoring this institute by accepting this dignity from us and condescending to speak these words which you have dedicated. We thank you from the bottom of our hearts for all this. We are aware that Tibet is one of those great countries which are preserved for us, India, and for the world, immense treasures of priceless value, which by accidents of history are lost for us, some of them at least, in Sanskrit and others, but you have preserved with great assiduity and with great sacrifice to yourself in Tibetan translation. Scholars are now engaged in this institute and all over the world in not only preserving them, but in reconstructing them in Sanskrit and into translating them into English and other foreign languages. Many more riches still lie buried in manuscripts which are preserved in this institute and elsewhere in this country and in all the major countries of the world like Germany, England and other places. We do hope that in the years to come, this institute will play a prominent part in bringing out and exhibiting to the whole world the priceless teachings which are contained in this manuscript taken from Nalanda, Vikramasila and other places in this country to your snow-clad country, and the immense task you have rendered for the welfare of humanity by preserving them and translating them
and again bringing them back to us in very difficult and trying circumstances. We are very grateful to you for this. We once again thank all our esteemed guests who have responded to our invitation of this occasion, and we are also grateful to you, Your Holiness, for gesture for presenting this very nice, I think, sandalwood frame letter of appreciation to preserve in our Institute's library in a prominent place. Thank you. Bhutan came before this. But why Tibet is Bhutan? Tibet is Bhutan. What is the etymology? Can anybody say why is it called Bhutan? Ale powiedzą sobie. No, what? The practice system. Boat. And before that? Tibet के बोट, nothing common, etymology common. Two boats is the upper part of Bhutan, two boats is the neighborhood of Western Tibet. So from that I think the English people taken first as two boats and then Tibet. And what this classes are advanced by but I don't know whether but till now we are taking that. And what is Chinese call it? Chinese is not proper name about Tibet. Sometimes they call some sort of a big Bhutan are very close. What is Tibet are very far away. Etymology. Huh? Bhutan is Bhutan. Boat. This is from that side. Boat and then boat on. One end of the boat. The Bhotias, are they originally from Tibet or it is a different kind of name? The Bhotias is supposed to be originally from Tibet. Boat and Bhotias, that is a language. I must find out from the Maharaj priest in Nepal when the mission came from Tibet. Yes. What did they use the word? Yes. Huh? Yeah. And I think he sent the letter in Hindi. बहुत भाषा में भेजा था आज हमारे एडमिनिस्ट्रेशन पत्र में बात नहीं वहाँ से आया होगा रिश्वत करना चाहिए चोरिया करना चाहिए Korea is doing research on Himalaya, especially this Kumaon Hill area. Even Pittsburgh. The inside is from Pittsburgh. 따박은 거.
Only the first day it was very foggy. That's right. It's all due to your thinking. Why 14? Very cold, very foggy, we will not be able to come. You don't worry, Your Highness, everything will be all right. So he must have seen auspicious day. The calendar found out. Don't spread that word, otherwise many people will come. Rinpoche asking for children, for promotions, and if he is able to control the weather, they will say, better than shade. Somebody will come, be elected to parliament, let me become a minister. Let him not hear all those. Let him only concern the weather. If you can forecast weather, which means Indian calendar time, then the great thing. And I want to know if in its way in Tibetan they can forecast. But did any Tibetan astrologer predict the troubles into which Tibet entered in the 50s? Yes. They did. Man, I'm just tired. Not easy. The Ayurvedic system is more reliable. To pulse. Individual patient. Or not necessarily a patient, just as a healthy person. Then at a particular time, in the early morning, then you see two pulse. They can predict the next few years, 1 or 2 years, what happens. Predict about his health. No, it's whole future. This is under Jyotish or under Ayurveda? This is under medicine or under Ayurveda? Under medicine. Medicine you can. The Tibetan medical system, it seems, I think something, combination, some idea from Ayurvedic, some from Chinese tradition, some from, I think, Unani, Muslim tradition, and then from a local tradition. So all, I think, in the 8th century, according to their medical history, 8th century, there was some sort of international conference on medicine. Yes. So it mentioned there was a doctor, physician from India, from China, and then Pakistan, or I think Persia, and also from Europe. That's right. Absolutely, Your Holiness. That there will be a Tibetan Institute of Medicine in Benares. I think they can have a meeting there. Yes, eventually we can. The academic council has passed to have a good faculty for trying
उपशमित समस्त प्रेत संघात कर्षः जयति सिद्धगभस्ति स्तोम सुप्राण श्री सदय गुरुदयाद्रा लोकनो लोकनाथः शशधर कर गौरः क्रूर संताप चौरः करकृत मृगचर्मा निर्मल ज्ञान मर्मा विकलित मतिधारः प्राप्त संबोधिपारः सकल भुवननाथः पातु वो लोकनाथः अत्युत्काटय स्थिराकृतिघनध्वान भ्रमन्मन्दर क्षुब्ध क्षीरदिवीच संचयगत प्रालेय पादोपमः श्रीमद्कोटल के गंभीर विवृद्धिध्वान प्रतिध्वानिते दांद्र स्वांतुषय श्रियावलयिनो लोकेश्वरः पार्वः संत
प्रोफेसर कृष्णाथ जी, केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद की ओर से श्री जगदीश नारायण राय, प्रसाद न्यास वाराणसी की ओर से श्री रत्नशंकर प्रसाद जी, बार एसोसिएशन की ओर से श्री दान बहादुर जी, Tadi anda Varanasi liube bagi cedu tola lamni khan ki labya nal ya leje tanda parking bi wale andine rimbe jene labya khangbundi ge banje rimbe chila kya je tusi danda si debe khangbadi Varanasi thurin labde ani legungi khangbadire dilia chesun dezen jene khangbe minglia desta yo hare Dinalia labya lobji Legunda and the water you will Legun Malachebe, Legun Samaloyore. Then a page see the bed and the Kambachimbo Tosum you deputy, and Bergutrim Lobde, Labra number shoe say, Kambatere, Dinalia Labra, Sonjazam shoe to Yagi, Sajayore. Labra table to shoes, Sada, and Regikanzin and Labra shoesalia, and Kami shoes that then Labra Dingles shoes, Mil Shiri shoes. Then labda gay shoes come back, then a Jabrolia Tazanda and Shella shoes of a Cambayore. That this he deagi, Tosni Jebe, Cambachin Dina Lola, Labde and Chiloni Penny, Cavacata, and the Maibe Kundun Kazu should say, Dronga, Tabdishore, the Nanda Drongan in Sania, Niru, Drongan Setayore. Kainsina, Jagana and Pebe, Biminabaso, Jangur Mijik, Biminam Samlo, and Jaga Shungi. Niru Unzina be Jagashung Digi in Miss Kundung of the Shavasonsa, Yitundulia, Dongang mean to style. Labda should say, Sogan Chimbudun, Shugan Chimbudina, Shugan Chimbudi Minglia, and Bama Samba was Gentile, Lobin Bama Junex hang to Natasha. Lode Legun Togan and Labde Kungi Kamba, down towns of Shambaganga, see they are there. Tanda di Varanasi, Chedutura, Lomni Kangi, Lobjis, the Legun Nalia, see they got it. Labra Zushu Shugan, Bama Samba Shua Dinan, Watot See the Gure, the Pageant and Goreki Dige.
난다 시대야기 신나당 방종을 소바디게 참로 랍데 우키도 유베 서구디게 난게 랍데 날 미세기 토나나야 지나로라 아니 윤종당 아니 랭신감기 내당토로 송교지야기 섬주도 슈침부 기여래 데 신나기네 파시데 유kam보침부디 아니 베그트림 랍데 벤조칸기 칸바들이 바 빵기 신에 제파 신동도 길 시대에 강배 소지 시대에디 한다 틀음랍데 로쟁기 되제 진득하기 창바 소지 시기와 디쇼 예네 파제나 안랍데 소강 침무제 안데네 파제네 진득 강바제 어다 진득 소강 제규도 바데 단다 데네 파제 시대규 안에 검조디 틀음랍데 벤조 강기 검조 키기와 데네 야제 단다 벤조 칸나로 안데 베시고 시야치 두세 단다 벤조 칸기 나로 싱구 나로 피우다가 아니 기럽네 아니 töbe 팽유 걸 손샵들이 tö바 띠모 면시 주미 꿈불라서 미기 너기죠 군도 몸배 다좀 천재인 탑주명아 덤배 dro기죠 폼벌 교육의 민주를 싸우니 너버메베 냥에 내기메 녀버침부 이니 뽕좀바 다담배기 제기 쇼아쟁이 전왕어 유버디게디 디 렉자게 산스크릿게나 유버디게들 다들 가난 예 슈빈나로 페네니 단다 깔차카기 디자인당 쇼이엘이 단다 녀르시데디게 총디게 그이가 인지당 아니 프렌치 German 소케이 챵베토리 유베 데브남기 깔차베 대종어 유엔디 ingwali야 유베디게디 산스크릿당 팔리당 힌디를 소베 아니 자 게이나 유베 깔차디게제 다디미 부일 소베 깔차디게 토가 빈베 아니 반제딘 치로디 샤샤야데 다데는 마시데게 된다 데 망구티 샤브디게 투림 랍드네 단도보돌이야 아니 레지 건진당 안 좀비를 소베 찰레나베 좀비우당 딘데 찰레나베 나네 탭 튼데베 뎁다 시주고지 단도보도 튼사브레 딘주나 소셔와 아니 벽에나 슈바 레자 산스케드게 나 드르기스 메베 리iten도 아니 레자나 꺄도 수 주야당 이게 참 줄사브디게 아니 힌디당 인지를 소베 게이 샤메나 주야당 어디데 찰레디게 다르지나리아 고수제 디나기요레 림베단도 무튜니다 차례나니에 달로주지 말 두기두기 나로리아 아니 내가 변나로리아 자간에 준비 대제 침무 준비 아니 리슌된 삼으로 짤도 자간아 매비게 자간아리아 자가기 돌 짤수지야 제시에 두스리데요 시대에서 기군디나네 아니 라다 소이네 기겐나무 소이네 실로페네 개바카 소이네 벤주나 베주다나 그냥 대피네 차지 발고이네 그거 걸어서 소나 안테네 근데 대제야다 안 대비야다야 이네 야 로한카나로 얘기야 이네 진선배 셔줄때 되네 쉬고요래 벤주나리아 데
kudubichi야기 design legunti tinare jaw tene anchilone de nyoya ta dagana shin 편준에 지부점을 납되는 이 변조강 샤야다 어 chilone shendel 중에 데블 써봤다 된 삼으로 kudu비되네 제니 데 마데나리아 데비게 담고 내게 안 되네 신에 아니 가자 legunti 되나 파샤 어도시기요래 다들은 파지 시대 데 친구들도 변조난다도 데 좋아 사업 관계 아니 마집 교세 deputy 다 university 데 세부티게 자나네 바람 저 니자 만주 쿠르슈베 아니 간주 시티마 지겨와리 디 니바 쿠르슈제 아니 단조 사스리 되어래 단 디나 시대야기 가자 되는 나라리야 단다 대 치료는 그룹전 좋았음 봤다 가자 디야기 내가 지시면 되겠지 얘네 가자 설명신도 아니 대비자세 대반하리야 그러니 아니 신의 방해수 잘 돼야 되겠어 다 가자 디야를 뭐든 삼로 딩주 지수유에 아니 그다음 가다 틈배터네 그 가자 소야 답시지 지기요래 다 단다 디 나로를 시대야 디게티 변조강 나로가 컴배 수입 디게티 시기요래 저 변조강 컴배 수입 디게티 내가 자가나리아 냐다 쟁기 롬니칸 나렌다 비카물실로 소베 아니 롬니칸 된주 베시순제 별다원의 신에야 변하는 인지 수입 디게티 수난제 두스요래 뒤뒤 단 아니 개별 숨디 저기 데블 서버 다가는 신 생줄 서버 뒤뒤 된삼으로서 로만지 두스리 디나로를 랍다리 기게 내지리 치료는 편이 삼로 디 대변주대 시가리 안에 피제 두는 거야 안디나로는 아주 치료할 유배 베베 니시카다 다가는 신권대로 써봤다 롬니강을 써봐 사실 강윤에 좀디 버든제베 저기 가리네 맞는데 내가 터시지 두시기요래 베베리 슌다네 나 베리 슌데 제유에 좀디 대 가유디 삼고르지 터시지기요래 다단다디 변조강이 차집가 쇼세 아니 컴퓨터난리 돼요. 다디나한다 시대야 데든주데 인지다 아니 지기기 칼리에 데단 다가는 산스크릿 힌디로 소베 대과 쇼스디게리. 나중에 대코룹지야 든주 나로리아 단기 쇼브네 신제니 아니 톱디 버그리 슌다 나베리 슌 토리아 베지 카네르 위네노 코루시아 터시제 도시기요레. 단다디 컴퓨터 나로 데 범지파 쇼세 사육 서공요 단도도 유대되나 대 돌아 순주하야지 그룹 쇼 사업제도 쓰래 이난 변조디 마음바나 아니 삼린 나로 남베리 슌다 벽리 슌토라 미세기 아니 차례나냐 소리야 코야기 아니 데브다 직다 데다 제유 삼으로 라야기 아니 변조 미세인 지시 소야기 터시 등도 주고요래 제 말로 안 쓰이다. Subject general is omen. Human title neglected situation near the content of the title. Ini yang tidur saya tanya, saya ngomong ini dia lagi loh. Nanti cuma tiga ini cuma nasi semua.
Tanda di naloria, madu misi gite purjia naloria, kyabaka liya yudeve yang, kyabaka shingu shekwa dile zane misi yang kudu shuyo. Dina tanda Professor L.M. Joshi sinyeji nabe tolia kyaba chimbuchi yo de kongo mu toane en frangi kurang geli yube ani chade de ke luyin shije ta dinaria madu kudu ji debki misi ji agi ji le guchi yo de. Tanda di naloria, ani tanda kyaba tanda ka kato koyagi, peju kumeli digedi ani madu bindu na yobi digedi, pershu gaya gi desen punde digedi, pershu gaya ka rupja nganye to mixe nandu shira kon kibe to ane mixe jen pershu puje dichiga, pershu gaya gi machine dire ta Japan tushaba chikda ani American tushaba machine chije machine yawa yawa, tagale shi pincho tane shuya machine di ade jelia ani libesi je dele. Bui peje re dige ni kombu yuwe re dige samlo so bu ne bui peje sam main be 아주 벤주 디나 유베 차비 컴베리 디게 캬바카 보고 얘는 아주 디네 이바 투요. 근데 저토래 가수래 나세된도 시다 슈구다 나세를 뭐삼에 아니 꼴 하와스치리아 본 기회다는 미세지 보시기요. 실론에 인캬바카기 미세기 리그나 메도를 남사 아주 네 바게비아다 안 태아바 타야서베 데데기 아니야 투교야 시비제 투수요. 네 아주 벤주 칸디 나로리아 필름 빙쇼 토리아 마고 필름 PC 토리아 아니 베지 ගැස්ම 슈비징한 kuruje요래 저베 베전 만 데브라 나로리 유데바디 아니 제토나 숨소라 레요래 이네 비이 베자나 유바 딜레 몽시요래 데네타 빙쇼나 유베디게 비이 강 유베디 토라 아니 지기게 토 유베체니 베자 장가지기나 베지 데브라 존자 시중로 주지기 하야지기 베지요래 아메리카 the Liberal Congress na yube ani bhi thori yube base samlo azu de kudu shuje bi America ya yube bhi thori base dina me to base nigi kudu shuje jasim bu yore dina shin jang azu Germany the French the France the dagana shi ani be yuje kal yube ani Sanskrit da bhi thori yube chabe dine jasim bu jing azu kudu shuje to sigi yore dide mi dina yube Sanskrit de ke yube ani nambe chabi kejim de beyulia National Archive na shude de geding adu group jeyo jazandi lo na ya ta tagana shinya chale manguna bu din pershu de toya so ba ada Japan tumbe minolda mago bu representative tan de group jeyo edi mago bu reader portable shumadi dina mago PC dendu ni lo to ya tan dina siya di choni tenju ani mago rumina chusha batire shorty dinde lejima shorty chig na lo ya ani ma du ka ju tenju shorty dendu nyonga dendu shorty chushu du dile manga shorty ka ni shubu du chuya je kanju tenju chadan dige miji jola chesans na kian kaya yo tagaji diware chadan de lo de bujeni 아니 시라도 대부전시 교육인데 디지두간에 마고 필나 유베 샤브들들이 되게 샤브들이 샤야리아 사제ቷ니 시고 마가 같이다 니네 아니 다지 저거 주나 사지 춘주시 나로리아 로로서도 들리게지 다 강기탄에 총회ቷ네 아니 교를 보고들이야 다지 지셔해 근데 튕기다 딩두 사베 나리아 세리ቷ네 튕기 강요를 되게지 아주 리숑다 되지도리아 비주다야 특지제 투시기와래 벤주 디나로리아 kurujiana pejasamtu ma sebe ani video filmda chidang filmda 다가나신 아니 디마이베 리무 파르로 소바 대도 3m 동안 kurushi 지지고 제가 벽이 쉬운다 난베리 쉬운데 저기에 토리아 아데 투시 나야기
video film 차샤네 하나 다이 자차스 신간 되나로래 고려 쉬제요 자상 수위네 대피네 CIO보다 베제다나 요비체 주시게요 이 나도 편주나리아 남주 러베나 치비나니 키아바카다 다가는 실라신카다 양고름 비시소 안상로 주나베도 순주나다 다가는 수시나와 다가는 실로베나와서 수로 아니 저주 고려나 주제 만들 당해지야다 다가는 시수로 보이네 내 벌시진 피하다 아니 양 치료네 디데스 저주 고려는 주셰베 되게 라야기 아니 손으로 써 같은 저들이 아주 고르지야 써제 저들이 좀 제시 강상 자신부지하기 제시제 도수요 아래 변주 토원에 마제 라베 방송기 당당 다가내신 아니 신나 유세카기 더세구 된주제 된주 준비시 요아래 디나로리아 단라베 세구 단다사지 디나로리아 강투두기 아니 님의 신유비되게 제 마고지다 다가내신 신사바이네 강 사제 예서디게 더비아 특시 먹고지야다 다가내신 사제 강 유비되게 배주 상벌 롱제야다 어딘데기야 특시 강유 나제 도수요아래 공 디자인스제니 레퍼런스 키 섹션 키기요아래 디나로라 아니 지다 친구 디셔너리 서부터 다가내신 제제 군대부터 그 엔시클로피디카다 다가는 신가자 캐탈로그카 서버 아니 공공재세기 이기기 자료를 내시는 나 유배 참되기 치료리야마 양준지 먹어도 돈에 다가나 시가 피지 두스나요 컴퓨터게 디자인이 단다 네거블인가 투스테시 샤요레 단다 벤주 칸알로리아 라브디 벤주 라브디 난당라 벤주 칸알로리아 아메리칸 나리아 케비 유배 애플 매킨토시 컴퓨터 개구지 주요리 디토라가 베지타야 디나로라 비이다 다가는 시상스키 힌디를 써봤다 아니 지게게 인지를 써본 시에 먹어봤지 대수사만 남유 데버준 제아리 다가는 시 키아바가 지숨나야리 다가는 시 레군카가 내가 제약하리 안또 딱 ben주 디난기 네 소래 남유 ben주 나로기 가자소야 데브쿠르지야 어딘도 상만로 컴퓨터 토리아 레기지야기다 레든 체시 딕제도 수요하래 다다와 카시에 나로리아 등상모 무술라니 기제 아니 ben주나 유베 내주 상물로 컴퓨터 균에 아니 베주 당토야기 어다 레든들의 먼저 특시 체시 띵심에 갑제 도스니 페이지 단다 먼저 벽이 슝기 대생기 달람니 칸드 나로리아 컴퓨터기 베지 제ben나네 베지 당그데 키기요래 하바도 지기기 토알이야 아니 자하기기다 다가는 신 벽이 기기로 서베 근데 베지 당얘기 컴퓨터날 근데 죽점 베지 당이 베지 당한도 죽체공 도스키기요래 인지 토알이야 잘레나니 지기 아니 잘레나 사바디게 데버든 지야다리아 컴퓨터 토네 아니 지기요래라 아무네 여기 니 어떻게 줄을 나 그래도 오늘 신주당을 이 안에 약간 스크린 감기도 있어서 오늘 서치 스크린 세션을 했어요.
다 제주 진짜나 제주 하이라이트. 디 단다 베트림 럽데 벤두 칸기 간주 땡주당 베베베지 참으슈세 어다 강미 디나레 데요레 단다 도시나 데야 디게 나네 단다 디 뒤기 디게 나라라 베네 데리 슈벨 하사 간주 발마당 다가네시 디기 땡주 발마제 다가네시 자가나 짜도 아니 버드나베 야오가만베 아니 최근에 버드나베 간주다 땡주 아니 샹야 다 자가나래 제수 버드 나다 나뮤기 차비 상물로다 디나 반지리 베요래 캄보디나 단 디에윈 주나로라 부이나 슈베 아니 차비 상물로 디나리요 디나리아 유베 차비 주나로리아 내가 베네 제가 자가네 별파 주네 아니 슈베 건주된주 당 디토리아 베나로리아 겸남기 아니 자좀 제샤베 베베 다가네신 베나로리아 다케바 카리 다가네신 추규 아니 닝마 사자 거주 길로 다가네신 bombo 소 다치루 상마당 안가주디 차비 그룹 예베데 주나로라 비나로라 추규 시당 아니 건주된주 삼마세베 비나 유친제나 릭숑 가레토야 이네 언샤비디그루루 수제 두스요아레 아니 차비된 데디게디 한다데 카 배신이 지제를 못 가네 수 그룹 쉬샤는데다 배신이 야가나네 그 그룹 쉬샤다 배시 아니 두유다 배유를 써봤다 아니 변해서 시수 때에 전예리 된 주제 차비 간도 지도기다 그룹 쉬야기 특히 쉬고요아레 제가 안주데 차비 그룹 쉬야기 레든지 토리아 대롱이나냐 주된다리아 차비 그룹 제니 팬톱 용야삼도 마세베 마음바나 아니 베베리 슌다 나베리 슌 토리아 예베 비균군이 삼으로 대 손교제네 다지 용토야기 레드양 디 미도요데 지리요레 에시아당 페지 아니 담니 나로리아다 나베리 슌다 뷰리 슌 토리아 아니 딘데기 벤즈 다지기 개균 시기체베 변주지 소야기 최신나로리아 고만마스나 뼈제 다리베 야게도 도심부제 두수요아레 단다 공도 디나 시대야기 차베 디게 삼로 디니엘 시야기 간다 필름 디자이너 유비든 주나로리아 균침부지기 필름기 바나로리 자침부시라요아레 단다데 월 투시나야기 데 마부 시리즈에 주데디기 대기 건규된주 아메리카 네 다당 부치 기 아니 롬니칸에 버드나 샤바 디당 아니 샹야 비게 단다 딜리뷰간에 버드나베 아니 보통 철에난 게 숨붐 차상 쏘거다 다가는 신 디나로리아 비토르 슈베 건규된 조상도 마세베 빨리게 아니 힌디 이수나리 유베 건규당 다가는 신 자나게리 유베 자나게다 이수리 유베 아니 건규된 조당 샹야다 바르마다 타이란을 쏘가 아니 남베 주다게 유베 롬카가 날 달베 아니 건규된 조로 쏘버된 조 그룹지야기 최시제 달려준 약 강체점 아니 지야기 최시도 수요하래 먼저 디 본스장고 침부초 지게야 지균남번에 송 베란생길레든 로보다 첩지도 먼저 리슌 다지다 캐비지야나래 레든 시기 침부제베 나네 다다디 베그트름랍디야 아니 리슌 진교다 캐비기 레든 침부tum 얘기 대전 직차제 두수요하래 제단 디이두 단다강 도시 난 대야기 대수삼으로 리슌 대전 야게다야기 레든기 tum데기 차시에 담지를 돼요.
따뜻한데 리지컨징 차례나니 디 아니 산스크리트 게이나리아 다 되게서 마슈베 내가 별 율사베 아니 가데 된주나니 아니 공소가 되주나니 지지집에 차례 나시 유들 디 강리아 슈데베 되게 되는 것 당부디 빨리 깨르유베 아니 산예 가디게 되려래 디와다가 안대 정부진 주상으로 아니 산스키다 벽에 소유베 아니 괜히 현자기 아니 소마부치 디와를 유베 되세만 부치 나로 바람 변에 산조 대카다 안다가는 신자 하나를 빠지 쉬심에 되게 되는 주제래 단다데 투시난데야 디게디 야나게 슈베 산게 가다 아니 덴주남 줄샤 디게드레 다 되는 파제 신동 셈네 시대유 쇼간디 자 럽데 럽지 심샤 사바디 힘베레 이네 단다보돌이야 심샤 디나레 럽지 쇼요 마레 경고를 비치초 워너스 가주시 유나비네 제 슈네자세 슈티 다게날 슈제 두스레 다 되는 파제 림베 시야기 강바딘조 아니 럽데 진소세 젠강 카키요레 토스니 니지제베 아니 갭델이야 다바직당 균델 다바직제 디 위네 마한제네 아니 소간치문제 되네 디 양쇼 유엔딩원들이 양다가나신 전소서 소간 다바니제 되게 디 나로려다 롭중지세 롭중 베세 다 롭산카기 한번되게래 다든다 데시데야디기 럽데 진소세 소강기 다 아니 소강 침류 도강기 강바제된 두둥은에 겹대베 빠르 단다디 카두네 개고와네 야주베 아니 검저와디게네 야제 소강 친주디 아니 소강나야 도세 두유다 예윤 진을 페세 비유기 cam들에 대가래 다 진제 강바 전zam네 수유베 단다 강바 토지마 강바 까부디 아니 단데 럽지 심샤
태실 균샵에 이면 루지스 전닝부들이 다디 진짜 컴배 용어기 아니 겹게 따라바디 컴바들이 다 진짜 진짜 나라리야 아니 계속 자가네 수 줄베 표현한 슈베 샤비카다 다가는 신 변화리야 개비중에 샤비카 진짜 계속더라 쇼스제 쇼나라리야 닝마다 사이야다 간유의 길로제 소소 럽진리 다가는 신 아니 संस्कृति के ये दा बगैर दा अनि हिंदी सोबता